Awancing macam. Awancang. Hijau. Ajan ini. Lengak. Ini lah. Casing nawan cai. Nyak ini marahkan jajang. Ye. Marah ada apa? Oh, ngarit padang. Wih. Tuh, ada jaran. Pas liu jarane. Me ada sekat. Tuh, jadi ada barang jajang. Mimih. Sekat. Sekat. Aduh. Dinawang sekat. Aing. Bodoh. Dinawang. Lebih ke daso. Tidak nih, daso bang udah deh jangan orang bang. Liu gitu. Oh. Barang yang ada itu. Awang cicang. Ya ada anji. Tak. Wah kau. Oh, wah cukup. Badan. Ya. Wah kau. tuh kongol sih. Wah kau. Kau. Ini di wah kau nyak saja barang memarahkan ini. Mana sih? Nasi man, misi uyah, sambal, be apa aja. Lengkap. Ya saja gitu. Main kepuri. Lan. Luka dia. Enggak. Ada. Kewah cang negak sing adi. Enggak. Nah. Luka tuh. Aduh. Ini melang. Wah, mesilok ini. Nah, tuh itu modelnya. Nyene. Apa nyene? Itu dua gom. Wih, adi gaya mesti badong. Wah. Cok itu. Nyin aja cinit. Dapun iki. Adoe. Ipon dan uning rene Ipon mewasta wau kau Ratu Agung. Ada ancinyin. Cang wau kau sih. Nawang Ratu Agung kita teh. Bilantang nih. Nawang Ratu. Awang atuh. Titiang atuh. Titiang Atuh. Mewasta wau kau. Nih. Di sini. Doi mau itu. Ya. Men duduk cia. Kengken kena cia. Moniko akeh nek kudu duwe nek ipun nyaki nyarang ngarit mana di tiang. Oh. Ayam niko nek dios niko ten wenten dalar anu mano. Wenten ngarit kudu. Ya sebenawan sastra. Nawang sastra. Pokok. Ya nawang tulis. Awang. Ini zaman kemajuan. Nawang tulis. Awang. Hah? Yan cinawan. Yan neki top. Yan neki top tuh. Apa tuh? Aduh. Yan neki top. Itu. Yan neki top. Utuh. Saya utuh. Aduh, si utuh. Itu atuh. Terus tuh. Waktu saya. Lain gitu. Mau ajak ke gedok jarane. Kayak dini nyanyi ke. Ini ada arep kerajaan ini gedok jarane Bang Nawang. Nah. Tang lugro titiang Ratu Agung istri. Tadas neme mangkin. Matiosan pisan tato danan palungoh Jokari Dewa. Sekadi wenten nyungsut pikayun. Waluyane sekarep pucuk bejak tadas ucem tato dana duwen. Yani ngamane kesuecan ina ibun palungoh Jokari Dewa. Tunggu dadas kantun sungsut ren kayun Ratu Agung istri. Nah, Bibi. Yan yang kapikayan ban gelah. Benar saja bapak atur bibin. Apa makawen ang gelah?
Yen di mone-mone ni pas wecan Ibu Agung gelah. Wecan gelah dini usanu melah. Saki wala presiden sempurna dukitan gelah. Mirip Bibi Subenawa. Inek napi Ratu Dewa Agung iswi. Bibi. Apa menpuaran gelah nu nyenang dini di Jakarta. Yen sing yen gelah presiden bakal kecunduk ring hidup li aku. Yen ing gelah makolam dadi setat manggelah ering-ring beli aku. Duh makawena. Setata nyenduk kita kayun gelah Bibi. Tados medaging pisan Ratu Dewa Agung. Tiatokan ide iraku. Wantah pengantungan kayun palungoh Joko Ridewo. Nemangken yang sayu waktu ton meresida yang metemu. Sapunapi menawi sungsut ring kayun palungoh Joko Ridewo Ratu Dewa Agung. Gelah sugeng ngutus paman anu. Apang sida jeung ngerura hidup li aku. Nyelusup ke meket langit wanu. Kamu sida boy kal kecunuk yen pusing. Ratu Dewa Agung. Paman anu. Men kengken paman. Presiden di paman kecunuk ring hidup li aku. Dikit langit wanu. Yen di moto mekelone paman utus gitu paman. Ratu Dewa Agung matur sisip di tiang. Gatron di lakon enten panggih antuk di tiang ruruh napi malih rakan Joko Ridewo kuantan wenten sang saya yen di tiang ring maneh ring puri Ayodya negara wenten kawula parakanirika muasta iwahuka Nanya to paman. wahuka wastanipun kuantan Jatma Sundra. kaon jatmene inggih cacat dhewekipun Ratu Dewa Agung doh tanding yen sayang di tiang ring iderakan Joko Ridewo kuanten siki sanes sang saya yen ditiang ring manah Menapa tuh paman? kemidepanipun dados serati nenten wenten binanipun tunanipun ring kewikanan iderakan Joko Ridewo. Nete ipaman wahuka ane dadi panyakun itu duak negaken jaran. Inggih Ratu Dewa Agung dados punika ngawinang ditiang wedu eling ring manah ring iderakan Joko Ridewo ngedon kemidepanipun iwahuka dados serati. Paman, Ditiang yeneng saja nyeduk kadur paman. Seng-seng ya gelah bakal presiden kecunuk ring hidup li aku. sampun sapunika riyen Ratu Dewa Agung nang pirengan puniki sira rawuh tangkil. Saja tunggu dong ngomong tadi. Iya nene saya gansarnya najak Cideko. Iki nyaman itu yang apa? Men tadi kene sebang caine mesebang ling teko nangkil mai. Ini Dewa Agung Istina cipal dini sakit supaya. Tado cok Manida Dewa Agung putra Gustian cai dijau adi sing ireng cimai. Saja tuh paman tunggu dong dari paman tangkil. Ajar dadodoken hidup li aku dicu paman. Nawakan di tiang Ratu Dewa Agung pelungu Joko Ridewo. Itu irako nggak sampun sedo Dewa Agung. Nenen Subuh merako di watu. Ini sampun amat. to kengken sangkal cai bane nguninga yang ngatur keto di puri dini. Pange di tiang itu ring tiangin wano. Rares wentan swaro sane pragi di tiang. Wawulo di tiang pange di tiang weda raksaso. Rares itu mayudo sarang raksaso punika. Majelop itu mereka ke tengah gua. Rares itu kau tulung-tulung ring tengah gua. Di tiang tan purun mereka ke tengah gua. Belok caine. Ne cai di sisi longos nu ido kan ngeranjeng ke tengah gua ne. Inge. Di tiang boleh di tiang ke tengah. Man si mencelak barang ke gua. Apa tepukan ciri tu? Ring tengah go keten wendan siro. Man Pange yang di tiang haris jatmu perut. Lima ni pun kekeh. nye nen Mesur haris ipun ngadeng pijat. Ido Agung putra sing tepukan cai. Tan wendan. Layone sing ada. Tan wendan. Raksasa sing masih ada mana? Kalar tan wendan. Mentuli dije tekan jelemone perot cacat orang ci. Teko uli dijo kadean di tiang jak pange di tiang jak kejot bal jak kendan kan di tiang. Anak kita metakon kita kan ci. Nge. Mendije tawang cilat nih. Di tiang tan kenal. Ipun kenal kan di tiang. Tawa ada Man sing man takonin Cina atau boleh taken di mon tiang. apa kita ya? Nyadane kedua ada. Wah hukum kendan. Nyen Wah uko kocap. Dewa Agung punika
menawi parekane sane aturang titiang ring cukri wau nen bal cisekan nepukin jelemone madan wau kedo Tinggi. batis kenawan yo perot Tinggi. muan yo Punya, gendang. cunguh perut not bener Tinggi. liman yo kekeh Kekah nge. Tadados kepat kentan. Duagong nenten iwang male atur titiang ipun sampun kawula duwene uning ayang titiang sane memaharakan ring ayo dia man Pak manah no. apa laben cigangsar lugro titiang titiang metaken dumun ring parakan duwe men disubahne man ci metakon kija lakuna wahuka megedi Ipun kentan mapanipun ngangkat sikianipune esar cisut nomarangkeun gelah meglah-gelah ipun titiang ngajengah Weh. anak titiang sekalian titiang res iwahuka teh ngaku wida duagong Prabu Nalo kedo sen kena benci ngeten apane se bangci ken ida duagong joh tanding pisan we ci ingat ali-ali lan cudo manik gelung duwe dipuri ne angen ida man cingi wasen Santan pedas titiang. ukul titiang ringwang muanipun berak panang kelimanipun kekeh dijo titiang Ratu ringwang Duagong kungkung nang mangkin sapuniki antuk mapi kayun Menggegeran. wentenang sewa maro malih Cukriwo membuat pacang rara suami nah mangkin daging sewa marone sira mersidayang metuuh araina puniki waneng doh jagat ayo dia ne anggen wadas apan kaula duwe wau kewen dan irika yen yakti dairaka Prabu Nalo kantun nyeneng ring dijaja ida melinggih yen sampun pirang ida daging sewa marone mebecat-becatan ngelingihin kuda ngelingihin kereta dados serati janton ide pacang wiletin sewa marone yen sampun wenten nak muli kang metuuh araina sedurung ndak ide sang yang surya rauh antuk ipun niriki ring jagat widarba jantan ten wenten sios malih muli kang sejabe ide raka Nah paman. Yen ing kapi kayun ban gelah dadi benah pesan. Muga atur paman. Rep paman penuhone dini di jagat widarba. Ibu abang gelah suku mereka lingsin. Jutek gelah nyusur hangangan tekedeng paman. Kengkir japai depan paman. Paman saja. inge nah bal apen jai gangsa lanci ajak penuh luas jane nyala nang surat undangan ngaturin beratu pang mesewa maro Tinggi. Titiang Itu iring. suku paman. Lautan. inge cekrewo ngepuri ang bagayang titiang pamit bal Titiang. yen sing pelih peringatan bener dugane ngaturang surat undangane siwa marone bidan to Nggih. ne subo bencingah puri ayo dia ne tangarin iban sini apan cai sayan sing benah undok keken gumi dini sing to Tinggi. sarwang ibu pang sing kena banang ingetin yen namun penuh nak elah kartangkil mai Tinggi titiang nyaru titiang. lan ya tangkil Tinggi. Ijo yang ada lagu kiul marot tepuk ke wauko negakin darat kincin caruk gila weh di Ayodhya iyan alih saya ini nyen sing ada banding lawan jadi Buyun situ dap. bro dia atuh Ken. Duagong Apa Duagong? banyak eniki angop sami inet ipun para kebalung Joko Dewa iwauko Kengken ya. kudone sekat punika ipun sampun mengusir becat aduh sekadi kilat ten wenten duak sekadi ipun banyak rezeki nyai ipun deh Beci boba. kengken ganjaran lima nekitu inge asa puniki lima nipun angop dicangring becak kudone aduh Lugra. ya Gusti siap titiang kene antuk ngilingin dewek titiang kantun Kaden paman uli Widarba. inge titiang perapatih duwe sana ngiring kode wodok mesewo maro Tadi tumen sapuniki Ratu Duagong tangkil titiang ten wenten sios ngewawanen malih penyambung pemargan itu yari Gusti titiang
Ida dua agung istri dia Damayanti cudat apa nido Prabu Nala sampun wada kayo nido yari pacang ngeruro suami malih kuantan mangden kanten keutamayan nido jalaran pemargone tenuten sios taler sewo mara Yen nih misuh. inge kuantan daging sewo mara sios inge Iya di Dewi Damayanti. inge Ada nih pesiwa ngarang lai malu. patut Ini nyuang kada nih Prabu Ida Nala. Prabu Nala apaan suami nido sampun lina Ida mantuk makin malih ke Puri Widarba inge Wen balu jani ke pesiwa inge makin maka daging bantang sewo maro dan wenten sios ring sukra wagene makin ngawitin memarga sejeroneng araina mangden ring tumpeke sida rauh palungo terus sampun ring Puri Widarba ngelingihin kuda ya diasun kereta sapa sira seratine sida rauh metu haraina sedurung nak ida Sang Hyang Surya punika sane pacang muliking sewa mara pacang amet ida yari nganggen rabi Aduh bagong. Nyeni dang mo. Bas awai bangkat itu di Widarbo. Joh. apa di Cikendal tuh hah Ya, yang sampun ipun iwauga. Ipun dados kusir kuda napa nika cak sinah presida. Nyidang mirip. Banyak-banyak triki untuk kepangan ki wewengkon. Ngalang mau menjeren uang bau kamu. Ipun. Tiang li, Ini di belakang ada pecah bos Mau ke tenapi atuh. Nah, tuh. nih nang tinggal munyin gelah. Dek nona. Ini ada kalau pesiwa maran. Unang ben gelah ke Widarbo. Isin pesiwa maran mau becat-becat negak anjaran. Kone cai dadam orang. Wanen cini negak anjaran cara kilap. Nyidang cai awai pangkat di Widarbo. Lam tak kira masih lo pangluung tuh. Ingat. Inggih. Yang sampun atuh ijang iring atuh. Di akhirnya atuh. Dek orang ke barak ni kan. Nih, becak-becok ni jenang ni. Idang jika awai pe nak le nak ketelon yang gelah kemunyin. Sedonen nak surya kita pecah bos. Wih, nyidang mirip atuh. Ingat presiden dia atuh. Dan nak mirip. Mirip peranan gitu. Inggih atuh. Coba. Ya gitu yang cai sepenyidang. Ini malu cai. Gelah lakar mau kikian. Dadap. Macam kikian. inge aris Begini. Begini rara. Sira niki. Ini paman pate uli. bener berapa deh uli Widarba ning ngaturin hidau mai Iring ini do berayunan banyak nah. Inggih atuh. Lah keburi. wayan Tiang mumpung bener ketemu yakin wayan jani nak bener kangen jatine dini semeklon wayan di Puri wayan mula nutruna apa bengelah kuranan dereng mesti. nutruna di wayan Kantun mesti. do jangan imbo kita nak kanton kita ke pragat wayan Danyan jai sebat nyen mirip anake buku bener nyam semang ewe ken lacur cine jani sing itu men wayan dua ning nu medewek teruna yatinnya di Puri sing keuangan uang jero bajang-bajang na jegek-jegek ada masih nyat wayan makito demen kena loh bajang Pak makan nyam ya dakonen makin ken Bentan. ada kena deman kena lo mana mundur mekelon wayan marak ini tayang je wayan lemesin nang penyeruahannya buka dah Tan. adi sing Lah yang mesti. belok jadi sing caro barang jelek ya barangnya mudah karena adab sing jak payu kan barang jelek adab mal tuh bumekelo ya lah cang-cang wayan nang mai malu Bentan api. Asugro. wayan mumpung cara rawas wayane wayan konen yang ngelah gegelan apa ben ngelah kuranan yen dadi bentang ngarin wayana Sapun api. bener taen ninga ordo nyen benak sekan ne taen wayan ninga ada ido Sang Prabu 5 euro negara mau pesengan ido Prabu Nala
yen diguminen tagangkat keswargan mire bana amaosang ado sen peke bagusan ben kenido Prabu Nalo Ratu Wibuh wicaksana meduwe ido rabi majalaran ben mulih keng sewa maro nemo pesengan dia ido dia Dewi Damayanti nyak tadi metemu pekarden widine jegek kelawan bagus dijoben ngalih pawistri utama ne nyidang nyai kan rasa ketel apa ben lebihan kenido dia Damayanti dong disubahne keto amun to lulut asih bakti satieng laki nido dua gong istri Damayanti majalaran ban kalah majajuden kelunto ido ngalas disubahne lacur ke tuang bener nuturangken wayang kuda ngeraben ido di tengah alas dong bikas apa ada do ini mau pesengan Prabu Nalo to nang wayang ngenah tuh kaleng kene wayang lantas tahu kan jeneng wayane jelek amat ya ben bidang bikas omah ekal teken wayang me tengok-tengok kena ya kal tresno me konden nutukang tuwo bo beno nyapian nang wayang ngenah yen wayang tenawang Prabu ne mau pesengan Prabu Nalo to sing kedap kena wayane Nabi ya. Tak. Wayan. Ya. Ade wayan nguntuk kita. Tangan di tiang. Hah? Wayan dekas-dekas dah wayan ngeling dah. Dalam. Nyen pada dalam wayan. Dia Damayanti. Dia Damayanti. Wayan tahan awang. Kengken warna ni do Dewi Damayanti. Tan. Namun kita ingat nyen wayan ke Widarbo ngiring do dua gong gede dini kat nyen wayan ditudong hitungang sewa maro barang singgah nyen kejeruan ke karang ke patihan nah ajak ngurto nyen ditubin Tinggi. udah kalin bener wayan Oh iya kade. Nah, Adi Damayanti Dewo merasa beli tikin dosan ne sampun lintang ringi Dewo. Nah, ne mangkin dumadak suwece kawin ne sida beli lakar nebus dosan beli ne uduh. wayan nyen beli tuh Tan sios. Mas Mirah beli Adi Damayanti Jani subo beli misa dia lakar nebus dosan bini lintang mantuk ringi Dewo. Nah wandan ampurang tur maning antiang adian dosan-dosan. Menkengken paman sudah yen wanang pesewa marone kade atur di tiang rien makin sampun patut rauh puniki malih jebos yen kaset malih tengah nalek kemauan medali degelisan Sang Yang Surya menawi dan wenten nak pacang mulihan sapun api puniki pacang penados Langsung ke Cuma ini warau sampun beli si malu kadini adi tonen suryanen nak beli coba kadini dados ngerago nenten saho iringan ireng gelah dibencinga inge men sapa sira sira ngireng kodewa malih iwa uka tapi lingien kodewa kereta kodewa jadi ada serati ya iwa uka ada di kusir gelah Ratu Dwagong yang gelah menicami aturin darakan kodewa ngeranjing dumun ke kedongan beli agung beli yang mau lihang pasiumbarane beli jagi somati dia mana makin durusan dumun inge ke gedung masucian dumun ereng ngudiana wasapuniko reng kedong rum jantos ida antiang inge adi di gedong ya tedasengnya nah inge
Ratu Dua Gong. Diangkatlah mana jadi paman. Napi sumeneo kayunya dua nang ide. Dua Gong hari tu parno sanes ide rau pinih dumun. Gitu sebab kuwi kayu. Dan pirang kerdewa wacana ide. Titiang sampun matur ne dados serati dan wenten sios ipun niwahuke. Daging si Omara, sira mersidayang dados serati, dados kusir kereta ya den dokar. Mersidayang araina punika maulikang. Ampun jantan ide mau sang iwahuke sane dados serati, ide nak amung numpang, ide mau sang dadap hiul sarang. Ipun kalau bawa sang maulikang, napi nak barana melinggih negak reng kereta pemekasane maulikang dan ipun iwahuke titiang rara ipun mangden ipun tangkil. Sekarang Napi asugro aduh. oh, ini teh paman ane madan wauko paman. Nggih. Paman. Tadi angop gelah tekan keduakan paman. Presiden yang paman bakal ngalang. Para ratunya bekerja. Dadi, ne jadi bakal atuh tak konang lah tekan yang paman. Ini napi. Paman, tugas malu. Dua paman negakin jaran, dice paman melajang paman. Titiang reng puri atuh. Puri dice ke paman. Reng puri mayuro atuh. Oh, puri mayuro. Nggih. Nek liman pamannya kenapa paman? Man titiang sakit iki atuh. Sing di kebatang paman. Nenten atuh. Ne batis pamane, nek tan labuh ne paman. Tan. Nah ya neng keto, tegarang aja malu dini na paman. Paman wau ko, Ya. dari pedalam gelah nyen paman buku kene. Ne jalan jani nuna si cering ide yang pramukawi. Dumadak suece nyen ide bakal ngelugrim paman. Apang situ nyen paman seger. Ne tegarang kebatang liman paman. Aduh sakit aduh. Sing kenapa? Ne tegarang. Aduh. Oh, ingat. Kengken. Aduh. Ne batis pamane. Nggih. Aduh. Sakit aduh. Paman, Titiang. coba sido paman ngebatin liman pamane. Ampun. Batis pamane nang tegarang jalan. Paman, Titiang. buka bawa silah ibusan. Paman kene melajah dewek ditu di Mayuro. Menyet besengan gusten pamane. De Sang Prabu. Sang Prabu nyen tu paman. Prabu Nalo atuh. Oh, Sang Prabu nana. Menu ide nyenang nejani paman. Kanton atuh. Oh, sida nyen paman bakal ngiringan gelang. Apang sida kejunok ring hidup beli aku. Jantos ge atuh. Nah, lautan kok paman. Tadi makelung besar di paman aku makan. Beli aku. Beli aku. Adi. Dadus pun ngangen alin-alin di penuh aku. Nah. Sing adelen wahoko jatenia beli sampuni do semanang saya. Punik kita ipun wahuku wadangan beli aku. Kawit beli kesah ringi dewo. Beli ketemu kawan nawaraja. Sangkaneng beli nyupat wastu ke warung nograhin. Beli matemahan wahoko kadi wahu cinga dewo. Pemekas kadi mangken disampun sida beli paripurna. Mateman Sri Prabu Nala punapi kani dewo. Kargi itu mana tidangnya. Presiden tidak malah kejunuk ring angan beli aku. Gimana sana makin? Nenta dia beli jagi jengah beli aku. Tan mari jeng herang beli nih. Kini nyupi sapu nikah. Ngireng rara Rumah sesangan itu pandang ngawin yang beli kini kawan dewa. Nah lan pandang alasannya.